ba sa papagayam dito may kadua nga lagip tinapalabas ng pangpilyan para ti best letter of the fourth week idi bulan ti December. Tilagip tinapalabas ni Enteng iti Badok Ilocos Norte iti panangisurat ni Amante Pagaragan iti Mabusag Badok Ilocos Norte metlaing. Saguday na nga ti surat papagayam ti lagip tinapalabas ni Enteng, Dear Manong Nemi. May salaeng Manong Nemi ti kalikaguman dagiti agasawa no apay nga agasawa da. Ti maaddaan da iti anak. Tasangkari nga ti panagkanaig ket panakarik na uno panangiparik na iti pamanteg ti lalaki ken iti pamanteg ti babae. Tapno agbalin nga agbunga dayta nga ayan-ayat. Nga dayta nga bunga dayan-ayat ket isu ti anak. Manong Nemi nilaeng Heidi Lisa iti babae ti biyag ko. Nga isuting karik Manong Nemi nga isukit isuntulaheng awanin ti sabali ni Heidi Lisa. Nagkaubingan kami, nagkaradwaran kami ti elementarya ken high school, taori da kang balang idi high school Manong Nemi ada idi nalimod amariknak nga ayat ken kuana. Agbat para kami met Manong Nemi saan nga nadaan iti gundaway nga agbasa iti college. Nairwa makita taltalon Manong Nemi tamanalon ni tatang. Nga sumit na yung isurukan nga kadagiti amin nga aramid iti talon. Panagarado, panagmuriski, panagmula, panagraep, panagmunubon, panagraep, panaggapas. Ken kastamatan panagbula iti bawang, laso na, nateng, mais, kanda dupay. Nagagatak Manong Nemi tatot mga magbaga ng gagatak. Kat kunada nga nagasat to kano ti babae nga agbaling nga asawak nga buta nagagatak. Uremet Manong Nemi ni Heidi Lisa. Nagagatmet Manong Nemi nga umay ti taltalon awan met ti samsamiren naman. Idurugyak tagarem ken kwa na Manong Nemi syempre. Edi addan iti umno nga tawen tapno pasyarek isuna di balayda. Agragregalo akmet akit magusgusto akmet magusgusto andakmet Manong Nemi dagiti naganak ken kuana ken kakabsat. Aging ga Manong Nemi nga dagtawin kami kang padpada iti 20 sumeten ti kaaddan ti nagkinaawatan dagiti puso. Nakamay-mayat Manong Nemi no kasta nga agan narakop kami kini Heidi Lisa. Nakamay-mayat Manong Nemi no kasta nga aglanang itinapahot dagiti bibig mi. Nakamay-mayat Manong Nemi nga adagundaway mi nga maapusak ti barukong na dagiti legs na. Nakalugluko ka Enteng. Nakaalikutig dagiti imam. Nakaparpartak ka. Akas ti kinapartak mo. Nga manggamulo iti taltalon. Malagsid Manong Nemi nga nagagatak nga nalaingak nagtrabaho ti taltalon. Nalaingak pa Manong Nemi nga agala iti agkutkut iti kamangin no kasta nga tiyempo ti kamangin. Awala. Santa ka malumlumbana ni iti pata ka mapanagkalit ti kamangin iti kamambantayan. Siyak ti hayas, siyak ti kaaduan. No, Manong nalaingak ngagkutkut, nalaingak ngagsapol ka nagiti lanot ti kamangin gakutkut. Kaya magusguston mo nagiti nagbalin nga katugangak no kasta nga mapanak ka mangted kadakwada iti adong nga kamangin. Aging ka Manong Nemi nga ti kamangin ko mismo kanagsapulan no sa dinut serkan na. Agkutkutan ti kamangin ko Manong Nemi. Nagkalaysa kami kini Heidi Lisa Manong Nemi. When iti petsa idi nga 18 iti bulan di Disyembre. When wedding anniversary mi lang Manong Nemi. Idi na palabas nga Domingo. Idi damo min Manong Nemi tagkaida kalbasan ti kalaysa. Inarakop ko Manong Nemi ni Heidi Lisa.
nga nakabangbang lo iso naman ng nemi. Gabuta talaga nga indigusan na ko na. Hi, Lisa. Enteng. Anya deta. Nakatangtangkin dita baba. At ang sakit sagpat mo nga kamagig. Iti sa kamata, katreta. Deta rin nabayagin nga. Mail-iliwan nga kamangig. Nga kayat na sumreken. Iti abot tapnur mamut. Inalak ti mesa nga dakulap na wano ima na sa ako yung pababa nga impapet-pet manong nemi ti kamangig nakikito. Jak samit ti kabailan nga isakmul na ita ang kamangig. Saan kumat nga ipasakmul kang kakit iti nga to idin to baba. Nasakit ka no ti damdamo enteng gusto nga rod nga tanangin ta. Kapautan na tagromansa tapno saan ka marigatan patubugan ta tapno saan to nga nairot nga umabot ti kamangig so nga masapol nga agdanom taamom no matikagan ti pagkutkutam ti kamangig natanggan nga talaga nagrigat pa nga sumurat nga umunig ti barreta iso nga masapol nga sibugan ta pagdanuman ta agdanom mabayan ka lagi ito yung romansa. Oh Elisa enteng wan manong nemi inyarig ko ti bagik nga daak iti bakras ti bantay ngagkalkalin iti kamangig hasta una yan manong nemi tinang panangdigos kang kuha na kalagit agkakabarang agkik iti na dumapaset ti bagi ni Heidelisa. Dagi bibig na, titangad na, kang runan na unay ti baroko. Oray lagsagsagawi si tiriknak manong nemi. Dandani kun madanon ti ayan ti ramot ti kamangig kun. Wan manong nemi iti barokong na asidaga kun ti ayan ti kamangig kun. Kasta unay manong nemi ti asog kinaring ti asawa. Naging gabi mababay ti ulok manong nemi tapno masaraga konti ayan iti ruwangan ti kuweba nga serkanto ti kamangin bit kabuta talaga manong nemi ngagburburnuken saanin nga marigatan ti kamangin ko nga sumurek ko na insarek ko nga ruden manong nemi naman pa medyo narigatan ni Heidi Lisa nga masapul nga nuputan manong nemi nagpapas kami tilagsak ididede nga nagpatnag kan karag sumar sa runungo nga aldaw ken rabi tapno laeng kun uden mi ti kaipapanan ti rugso ni ayat kada kami ti makadakas manong nemi nadaan kami ti kabukbukudan nga balay ngan dimot laengen ibaga ni Heidi Lisa nga aginaw isuna di kami matlaengen maadaan ti anak nga kalkali kaguman mi. Apay nga ta. Apay nga di ka matlahangan maadaan iti anak. Awan idi tinagbaling nga kabalay mi. Idi binangon mi nga balay manong nemi no saan nga nagtitarakan mi. Uwen, tarakan nga aso manong. Aso. Ngay so, manong nemi, tipakpakanek, no kasta, malpas kami nga mga niti asawa. Aso nga pasaray o sumurot kay kada kami kaniya Heidi Lisa sa jetalo. Or latalo idi tinagbaling nga aso mi manong. Pusa, o malang titarakin mga pusa. Mabutang ti pusa manong nemi, no adda aso mi. At ano ko nga umar-aribahin nga pusa ng kamaten dagiti aso. Di makadakas manong nemi dagiti managpulutan iti aso. Mapandamat siluan, mapandamat iskupataan dagiti aso. No namin ano kami nga nagaso manong nemi ket no dakkelan. Kasla orayon manong nemi dagiti umaaso. Nga mabalin manen ko nada. Mabalin manen di aso ni enteng. Ay kang instarden kon manong nemi tinagtaraken ti aso. Mapandamat pulutan.
Kasla nagbalin manon na nga ni dahi ti pamilya. Uno pamilya mi, iti asawak. Nga di bakit ko na kumamabalin nga ibaga nga pamilya, gabos na awam met agsangit, agibit nga ubing, awam met aiwanan mi, awam met agtataray nga ubing. Enteng, Adelisa. Agpapa-advise ka man kada kita'y pumuputot, no anyat araramidan da, tapno ni kastakot. Makaputot ka matin. Siya nga tatayan ti diferensya. Baka si ka, nagsalsalot-sutak mo kada kitin nalayang aganak. Kit ko nada. Nga, anda kanuken ka. Apin ang takanyak. Data kanukang kanem, masapul kanu nga mga kakadit exotic. Anong exotic? Madadangarod ngamin, tadi mo mutam mo. Kasla ko makaroon na aso. Di mo makaroon kaya ti aso. Kabungtot mo pa na kita, mang sibrong ka na ti aso ta. Tsapay kaya ti kalding, ano to ti aso. Magbaling ka kanu kami nga narawit, tap namayat. Dulo amin. Anya nga tan napatsiyam. Kas kumataan niya. Agpa-advise ka nga road. Siya kit agpapa-advise sa anaramidak mo, di mo madlaw. Nararamidek. Pasaray siya tingiya, magsakay ka, tugawang ka. Pasaray talagang sumagad. Ba? Ano nga tanong, mapantag pa check up. Unang oremet no, awan ti diferensya ta, no talagang saan ta pilang agasat. Agpa-advise ka namin, tumpalan nagkadia. Sige. Naranak manong name ni paring Villamor iti waig iti na minsan nga malem. Nagagat ka una, yanteng. Awan serbi ti kagat no? Adamat bakit ko pare? Uri adamat bakit mo no? Awan putot mo. Ano nga minti kang kanina ya? Nakusim ka amin pare. Di mo pa karnet aso. Diyak kayat. Di lalalo manin ada. Maano pam ko mga banyas. Banyas? Kanuan. Una saan ka na kita abuyo. Awan na yati malalam nita. Bantay nung ka agagalatim kamangig. Damad no ka. Padasam taganop. Dapat kami pinulutan dahil di aso nga munat agano. Man, una saan, agurder ka kada kita'y manganop. Agurder ka karne ti banyas. Uno o tama. Kan kasama ten beklat. Kan dato pa yung exotic food. Lulamas met. Managsida ka ti igat. Igat? Ay, jak kayat. Ano ka ti kayat mo lulamas? Tilapia. Nalaing kabat ka mga tilapia. Wow. Yung padasin nyo ko pare. Kaya mabalintan to tagpinos ta. No, agbalinkan to nga mahilig ka na iti exotic food. Sigurado. Masikugam to ni bakit mo. Nga taon. Basta agtungbal ka kanyak pare. Kaya numadilat ta, adan to pa sa bali nga sukal na. Ibagak tuken ka. Ketap no awan ti makunada kaniyak manong nemi nagtungpalak. Apo nagdakkalaban niyas manong nemi di may dain lako kaniyak. Tsak kumakayat tanangina. Kapo siguro takasapulag so yung pangina na ako na. Ket gapo manong nemi da jak amo nga asikasuwen gamuluwen imay ni paring Villamor. Ket siyempre manong nemi son tinakaamo bilinotorts na, kinuskusan na, pinarti na. Anunan inangernan sa tibulong ti bayabas sana rin ikaduanan ng pinaluknangan manong nemi edi madyo manatluton na po agalingasaw po mayat san pare hala mayat angot na laing ngayon kat mayatin mo kat nayalaan tangaro din isang case nga beer hangamin nga beer tinoman pare hard tapno talagang hard. Anat sarbi na ko mga nalaing kang agkalit kamangig no takamangig mo kitawa mo resulta na di mo't makaputot kamangig mo. Anong nemi inimas ko na tinagpulutan kin iminom
Kat ididay ding rabi manong nemi sumamayan ko na. Pumanong nemi nagpakpakawan ti asawa. Gusto na, anteng naman nung ako. Dati kamangig ko mayat may lang. Inton barbangon manen. Alam mo, di nga rikos sa tanto maturugin. Kaslawan pulos ti pa nakabanog ko manong nemi. Kaslawan na pulos ti pa nagbalbalo ti performance ko. Manipod met idin manong nemi na dumaduma no saan nga banyas, beklat, ikitay igat, kanda dumapay. Kabuta mo damatan manong nemi agsapsapulak ti exotic food. Adumatan na gito maglako. Wala, sige kanak met. Oray ta nagkagatakbet ka agtalon, adumat urnong mi, nga parang ti anak mi, kanak mo. Ngam kaskas di manong nemi nga awan. Ana, nadatngan ka manin, awan laing mo. Intamang kidiyak pa-check up. Napanggam nga rin nagpa-check up manong. Kananyan manong nemi nga pa nakadismayami. Tagbat pa takamit gaya manong nemi nga talaga nga saan. Anak ka makaputot saan ba't nga makaanak ti asawa. Madilat ta pare Villamor. Sukalit ta. Nang sukalit. Usarim iti sa bali. Atot kakastakit. Ore man pa'y manong anat pang usarak. No talagang amadi. Adang arod diferensya aming padpada eh. Anang arod latan. Mangadap kayo na. Pagtulagan minto. Ngayon naman balin ko makit saan? Apay. Tsaka mo. Basta. Pinadas ko man yung tinagtaragan ti aso manong nemi orela duwa. Tanapya lang manong nemi nga nukasta nga gapuang iti taltalon. Ada sumabat. Uno saan kat ada sumurot nga maysa. Kad no agawid kami sumabat medya maysa. Agtaol sa agkalawikiw. Ngayon ti makadakas manong. Idita. Mabalinan nga parchin nga pulutanan. Nakit nga napukawin. Kastao na idi ti pa nagpungpungtut ko manong nemi. Di ka pala maltutan. Di ka ko mag-high blood. Kinon kunak manong nemi. Sa ako, inanawan nak manong nemi ti asawa. Baka si katag-high blood, enteng, tingas ta raramidem. Alam pa amon. Kung naktuwing amin ka nga saan kang nagtartarakan. Nagtarakan ka manin. Sapo. Dakon kayat. Alang nga ta na magandap tarta. Patasin ta. Ngam sino kang mayat. Ngam na mabalin enteng. Diyak kayat nga managap tarta. Anang arlatan. Kastulatan. Awan tagbaling anak ta. Sige, nagsapol ka adaptarim. Tasakmak, umura sakmak. Tsagay sa ta. Aga mga alakat kabagya. Mga alakbat kabagyak. No, andamayat. Ngam kaskas di mat manong nemi nga awan di mga yan. Ni anang arlatan. Pulos ti kabalay mi manong. Do, no aso. Mapandamat pulutanin. Ay kaya manong nemi nga ti maysa nga malem. Anong nemi adagingyaw. Itiligod ti balay. Ada makasidagad nga pusa. Tawa mo't na nagiti aso ko na. Nakalaplapsat. Manong nemi. Yaw. Imbasadig. Sana bisi-bisi tuwan di saka. Umay ka man. Anad naga mo? Di naman among ibaga. Panaganang ka. Uy, babae. Very good. Panaganang katimuning. Sika ti ibilang mi nga umuna nga anak mi. Kanya. Ay di Lisa. Ha, muning? Sika ti umuna nga anak mi. Manong nemi saan nga kayat idita asawak. Ngagtarakan kami ti puso. Tada ngamin asma ni Heidi Lisa manong nemi. At adigidi gundaway manong nemi nga sumangpetak manipuli taltalon ket kagap-gapumen ti asawak anapan nakikaruba nukasta nga jak kasapulan ti tulong na iti taltalon. Iti sapulag ni muning manong nemi awan. Heidi Lisa.
Apay nga dinaksinabat ni Muning. Diyak mo na mukhang ka. Muning! Muning! Napana kiti karkaruba manong na yun. Awa. Idagawid ak dito balay, sublian. Nangipanam kini Muning. Awa na nang magti-problema. Api ko mo, inananok ko. Inananom ni Muning. Niya, ay. Mangrugi ka. Dadakid din nga pusa at pagapapanta. Pangbubugkawam kanya. Kabigatan na manon na yung kastawan ni tiragsak ko. At dan ni Muning. Muning! Nagsablin ni Muning. Nabang ko binagkat manong nemis ako inarako pa binisbisito. Muning, ang kamapukpukaw na. Inagdada yung mudom ti asawa. Ha? Apay nakasubli deta? Ano? Apay nakasubli ko na? Oy, hay ni Lisa. Di ka kahit nasawen, nga damad lang pa kaya na igam di pa nagpukaw na. Laabin. Sila na ba't patagpayin deta ng siyak. Gusto pa yung tararakupan. Imbas ka siyak. Pagimunam ni Muning. Babae ka. So na ti pututam. So na ti pututam mo. So aganak. Anong nemi ni Muning ti may sa nga pag-apaan min ti asawa. Aging ga nagsiko. So ti asawa. Data pusa. Taysot na si kugam. Talna ka man. Di ka mabain? Adaya tao nga magsigog iti pusa. Ay nga ti amok. Wag na ta kamangin mo kita. Isot simbrag yan takwa na. Sus da ito yun. Sweetheart ko na yan. Talna ka man. Kakaiso na nga. Ada pusa ta. Kaya adunto pa'y tagbaling nga pusa ta. Ito naganak. Oh, di mo kayat? Ada anak ta. Ni Muning. Kalbasan na aganak. Adanto pa yun napukot ha. Bahala ka. Ang talawak pa din. Tataka yung taga-agasawa. Butag pa yung sumamanong na yung minukastang sumangpetak dito balay. Kit no sumabat ni Muning isot bagkatik sa ako arakupe. Isumat lang no ka ati sumaruno. Uno-uno nang ako sa arakupe. Kanda akon. Hay di Lisa. Iyata yung kanyag na tagapusa. Amumat nga sakit kong asma. Si Kamat. No arakupe nagsa mo nga si asan ka nga si arakup kada tanga pusa. Pagbalik naman ng tuwat asamo mo, pusa kan siyak. Di sweetheart ko na ya. Saan mo nga yapros na ima mo sa igam? Kaya Muning. Susapo. Matiti pusa. Nga maya sa sakit na ti asma. Kahit mo sabi kita mataya kon. Gamot sa ti asma, tapos na kayo kasaw ka na tanga pusa. Agtal na ka man. Dito Adin to pulos nagbalbalot panagayit ko ken ka, sweetheart. Ores anak nga may kanti anak. Kinadamat na anak ta. Ni Muning. Di mo madlaw. Nga manipod edad ni Muning. Nga saan nga pulutan. Hindi kiti magpupulutan. Imbaga ta. Handa kayat ti pusa. Ngayon no kayat dangat at pusat. Sigurado awang kumamanin ni Muning. Aging ganaganak manong name ni Muning. Iti sang pulo ket talo. Hala. Susabo. Sweetheart. Sa nga pulo ket talo ti apo ko tang anak ni Muning. Kakaasi ni Muning manong name nga nang tagibi karig ti sa nga pulo ket talo. Nadumat-dumat ti kolor da manong name. Adot nang putot kang kuana. Manong name gabuta saan nga amo ti asawak nga si kasuwed dagiti pusa. Siyak tinagan-anos manong. Nasakbay nga mapanak iti taltalon. Sigurado nga mapakan ko igat-gatahang ti sardinas manong tisot ipasida. Unong kargat ko anong name iti gumatang iti smoke fish dati sinuuban. Hala nga na di ulo na unong nagsiitan mi manong. Mismo nga di sinuuban. At tabi na gidigundawin agririri ti asawa. Tana ibusan ti sa daan. Sastawan naman yung tiriri na. Endeng! Napo na ikan. Gapatasan na ka ng gandan nga nangan. Inap na panam ngamin. Kanala na pang winarami. Baga kadada ng kintatang. Apaon si Dak. Pinusa? Ang pinusa. Tiamo ka kit nakangkan sa jay. So ngayon pa si Dak. Hanya? Tatapay nga pa si Dak. Di kita pusam ng tisak na sawam. Nakapungtutak. Papatay ka amin. Di kita kapusa.
Nagtalna ka man. Oo, manong name talaga kagurgura na. Kaya hindi dadakkelan manong name dagiti pusa. Bigla mo nga nagpukaw ni Muning. Diyos ko, lapanan ni Muning. Apay nga awang matan ni Muning. Sinapsapol ko ni Muning manong name nga sangkon nga sapulan. Adadamanin tiriri ti asawak manong name no kasta nga gidasara. Sumagpatmet dagiti adu nga pusa manong name sa nga pulagat talo nga pusa iti lamisaan. Kastoon ito ti manangik ikis ni Heidi Lisa kadakwada. Mangalan ton manong name iti pagbaot na baot-baotan ng tuidan. Anawag tumatin. Oy! Anak ko, mananuam! Apay kasta ka na kinarangkas ka dagiti pusa ha? Dagiti putot mo, nga jakmat anak. Hagtal na ka man, di ka mabain ka dagiti tao. Pada ta ida nga parswa. Apay kasama mo ida nga ipatag akas pudno nga anak mo, wano pudno nga apukom. Awanin ti anak ta, saan nga nagsusubli. Ngayon nang ibaatin sa nga pulo ket talo nga anak na. Hindi mo kani kayat nga makilanglang da nga mangan? Nagloko kan. Amon lang arudan nga da sakit ko nga asma, ko naklang arudan kalpasan na bumatay dito lamisaan nga makipanganda magisangon da nga mangan. Lalawan kasto nga arudatan. Sige. Baam ta sa bagbaga kita. No kasta nga pakanik ida manong name nakaimimas ti pananganda ore dala sa kapulag at talo magastos kami ang makayayat mano apok da kayong apokok ha gura ka tanaganang kayo sa nakatado kayo baka tsaka mo ti ipanagan ko kada kayo ngayon dahito ti paborito kada kayo yan alak ko naisang-sangan namin tilangam lalaki panaganan ka iti nung muning ninanang mo, buding tinagan mo. Okay, buding? Unahan ng tuwet. Maragragsaka na ka. Buding, siya ka ti makamong mga bagbaga ka di kakapsat mo Manipo dita. Saan kayong rumabrabaw tilamisaan? Unahan ng tuwet man. Salamanakam. Da kayong kakapsat ni buding. Paisuro kayo hanggang rumabravo tila minsan wain unadan to manibot mo idin manon name saan nga pungpung to ti asawak ta saan dan nga rumabaw tila minsan ti makadagas agrugit da iti uneg mano taitan tumanen teraramiden ti asawak manong name mapantumaden pangpang baka baot-baoten ida kasaritak tumanen ni buding hindi kat imbaga ka na kayo nga saan kayo nga rumurabaw tila minsan. Ha, kani? Ita. Haang kayo nga grugrugit diti uneg ti balay. Ti paggrugitan nyo, umadayo kayo. Ha? Kaya bang baksit ti rugit nyo. Hindi nga makapungtot, siyempre, ninanang nyo. Ay, ninuulayo. Wain, isurom na kita kakabsat mo. Nga saan nga grugrugit diti uneg. Umadayo kayo. Hanggang lukloko. Ha? Kamat kay kadagiti bao tam naon bao dito yung balay tayo. Wen? Ararakupek tumunten ni buding manong nemi. Sapay ko ta awan ton tagbalik ng problema. Sapay ko ta maguston tumunten ni Heidi Lisa dagiti pusa. Wen? Sapay ko di ba nagdakkel digiti sa nga pulo ket talo nga pusa manong nemi. Talagang no daw umay nga bisita. Nga daw pusa yon. Ay apo ko binigita pare. Ay doon na tanong ando ko maanak yo talaga gat. Deta nga edad yo kat agap apo ka kayo kuman. O nga ron. Kita naragsak ka di ba't laing no pusa di ka balayo. Naragsak ka kumadre awanan sa pulempay. Hoy, makaayo da. Ore no, saan nga agree ni bakit mo? Dahil nga rin problema. Yung barbaring to no, saan nantun nga kariri mo, no, saan nantun kakagura. At ang amin asmana saan ba ta simsimro ti asmana? Iti kaadada. Kaya boy, napindas ti pusa kumbad. Nasabol nga tratarin yung nga nasiyat.
Dakkel ti may tulong da. Makatulong da, amang tiliw-liw Aso ko mga tatagwardyayo. Aso. So, pulutan ng dagmat. Pulutan ng damat ti aso no sa tarakid mi. Sa nga balik ko nakta, adumat aso ti karuba. Kakaruba kami met. Ori aon aso mi kada dalamat latag taol nga aso ada makita na nga tao. Manong naimi may sa kadigdi sa nga pulo ket talo timadlaw kung isang sangyan ngay so daytoy ni buding nga talaga. Nog adda papanan dagiti pusa mi manong naimi nila ta buding dumununa suruten dagiti daddo iso ti leader da. No sumabat da kanyak manong naimi deta isot umuna. Halaga nga mayat ko na ay ka manong naimi ngay di may sangal daw inasit ganak niya Heidi Lisa Kenteng abay bakit sumro man taas mamon alabay magkadi nga sanga simro ngam dati arthritis ko ti sumro ita gagangay dita bakit agme-maintenance lang nga ba talakay tamutan sigalat lakay wala siyak di man lakayanan kasi kamot di mabakitanan. Bahala naman sa kapulo at talo nga poko ta. Di Kumadre Esther. Apa ni Kumadre mo Esther? Makapangpangan, makasidsadahan di kamangig. Awangad kamangig nila kayo na. Sa bali man ti adati panurot mon. Nabayag samat nga sangan na timangkan ta kamangig mo. Mabalin pa ilaang Heidi Lisa no kayat mo schedulin tayo ito rabi oray ta anday laklako ni Pari Villamor nga banyas ta dubuk to banyas oray andad ta talaga hindi ka makaputot nakamakaputot nga wild na kayat mo schedulin tayo ito no rabi di ka man napalarik na makastaya. Bakit ako nakay kan? Amamang pa nga ako. Kimbatan. Bakit? Ore kumbat. Dati ko nada nga sugat nga saan nga glunate. No nagtanggan di barreta. Kamangin ko na ko. Agtala ka man. Tadi baga kaksatin ka. Ano na tayo? Kamangin ka. Nga magbaga. Naging ko Madre Esther. Hanggang di nga kanagito nga tiyempo kit panagkakamangin. Nabayagan ka nga saan ka nga napanday bantay nga nagalak kamangin. Bakit pagustong ka? Una pagustong ni mga Kumadre Esther. Manong naimi kabigatan na nga rod agred-ready akon. Puwahin. Sa ganak ti butchos ko, manong naimi tinalagda nga pantalong ko. Sweat dati long sleeve ko dati talagang pangkamangig yan eta egin ka manong naming inasid ganak dagiti pusa nakarigring gurda yaw buding apay hangapay na ka na nalipatak mo tanda magpakan kada kayo hanga bali mapanag gumatang ti mabalin yung asidain pakanan kayo sakbay mapanag di bantay. No kaskasan no lang alas 10 adak to yan narigat mapudutan haya mabiglang pinakan kong imo na manong naimi dagiti pusa sakbay nga napanak maditeyan ni Heidi Lisa manong naiming agkang kansilyo honey sweetheart mahal dungo biyag ko indakon Piyasa pa nang po kanya. Abay, madi ka? Agananad ka. Una, arami nagtami na pa nagananad. Mga magaburang ka. Saan nga tamat? Mga basta gananad ka. Uy, awang problema. Inakon. Kada pakikita mo nagiti pusa. Andaya, pangkita ka na kuwada. Bahala tibiyag da. Hinakon, agananad ka, inteng. Nagudwakon manong naimi ti bantay nga kalkaliek. Ululiak ko nakuma. Uwan manong. Gabat na mabanugak talakaya kon siyempre naginanak pailangan nagtugaw.
Iti ngamin manong nemi amok ti ayan ti paset dagiti kamangeg nga dadakkel nga dati-dati nga pag-alalaak. Asideg akon. Iti ta makangegak manong nemi tingyaw ti pusa. Tingyaw ti pusa. Ala. Hoy. Ni Buding. Buding. Abi kasi murot ka. Paunag. Kastaw na ti banog naman manong nemi nga simbang at kinamkamakam na siguro. Umay ka, nagsaklot ka, ha? Agumay ka. Paunag natin nga pusa kon. Abi kasi murot ka. Dagiti asok, hindi handa pa sumusulot ni bantay. Mamano pa nga sumurot na kanyang ititalon. Sigakit din, simurot ka dito bantay. Ha? Mayat mo ta, tapno ta kaduwak. Harigat na awang ka sa sarita. O sige, ipatang ka na at sumangat ka. Wan, umunakan ta sumurunak. Uy mo naman. Nakalaalibtak. Oh, Urayanak mo na, Buding, Urayanak. Naguray nga paiso manong nemi ti ayan dagiti pagilasin akon nga lanot ti kamangig. Oh, bulyana ka. Ditam lang, dinak adadaywan. Nakakita kiti lanot manong nemi. Ditoin ko nak. Rinugyakon manong nemi nging gusod ti balon ko nga bareta apo natangkan. Manong nemi na unag. Parang dakkel. Iti madanon kun manong nemi ti kamangig. Iti kalkaliek nga ramot. Uno, tama, lanot ti kamangig. Iti makadanon kun ti ramot na nga sut kamangig. Ti iso nga ron ti bagas ti ramot na manong. Wow! Nagdakkel. Dakdakkel pa yung titakyag ko. Maya ta. Huri no dahito lang ti iyawid ko basta maungpot ko ginggana iti kabasitan nga paset na. Ay dakkel manong nemi. Apo. Adadan ti gagar ko nagkutkut manong nemi. Wain, kaslasaan nga bumasit. Agtultuloy manong nemi ti kadakkel na. Nagmayatin baka saan tula bumasitin itong dandaning madanon di pong tuna. Wan manong nemi igusod ko ti bata bareta tap dumarukay ti daga ano kasta nga dumugak manong nemi sumrek ti ulok aging gan manong nemi ti labas ti tenged ko wano labas ti sikat ko ta umununeg manong kayat ko nga alain nga may pinsan aging gan ti ungtuna ko na umunagak iti abot sa ko ikusway nga ipangato ti masukay ko nga daga manong nemi aging ka atid toger ni at dadwa nga metron manong apo ado da ito dakkel magudwa-gudwa o susadulagin di hindi manong nemi ta iyaon ko ti bagik takayat ko ti makalang abi ti presko nga angin tada napudot iti uneg manong iti tumalyawak ti sikigakit ni manong nemi kastawa ni matidikigtot ko iti nagdakkel nga uleg nga may magtukaw kaya ka iti pa naglisik manong nemi alaalis tumet ni Buding manong nemi nga nang tapuak ken kuana ken nabuyak manong nemi ti pa naggubal ti uleg dakkel nga uleg ken kastawa ten ni Buding kastawa ni ti kinalaing ni Buding nga mangkagat-kagat ken kuana manong nemi ti ulo na ko gabutan na laing met ti uleg manong nemi siyempre nakita kami sumo nga kinagat ti uleg manong nemi ti bukot ni Buding nagsapulak met manong nemi di mabaling ko pang tulong sa pang-upang urek met manong nemi ti uleg tinulungak ni Buding manong nemi kat napatay mi ti uleg hindi kitahik manong nemi ni Buding nga pusa kastoon iti bandog na inalak manong nemi Buding kastoon iti al-al na Buding umang-angis mo't pa lang mano inarakop ko Buding agawan na kag ka iti pa nangisalakan mo kanya
Agyaman anak. Humaykan. Mabiglaing ta. Tukula kung nati kamangig umanayin dito eh. Kalpasan na ipangkuntun ti kuribot. Kasta nga tinaramid kumanong. Hindi sukpay lang ni Buding. Uwin. Kalpasan na napangkumit lang. Tinukulen na pinasat tiba kamangig. Nakakatidog manong na yun. Dandanid 3 metro. Pinutid-putid ko tapno sumrak iti kuribot. Iti subliak barong na yun ni Buding. Nakigtutak. Ha? Buding? Buding! Saan nga mangangis ni Buding? Buding! 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 Nagsangsangit na nangarakop iti awanen anges nga pusa manunemi nga nangisalakan kanya. Nauri di agawid akon manunemi kastaon iti si daw ti asawa kid nagsangsangit ak. Uwentain pangkon iti uneg ti kuribot manunemi nga ayan di kiti kamangeg ni Buding ngawan anges na. Ipunpun ko kumasadyay manunemi kayat ko ngayawid tapno imansayag ko. Hindi makita manunemi niya ahay di Lisa no na anat napaspasamak kanya kinistorya kan ko ano. Kanya? Wanin ni Buding? Ni Buding nga nangisalakad kan ka? Wen. Adan ito nagtiburibot. Awan hangis na. Manong nemi mas daawak ta inruwar ti asawak ti pusa nga nalamiisan na bangkay ket inarakop na. Anawek, ay nilisat taas ma'am. Sumuro taas ma'am. Ibatam sa mga rakoped pusa. Anak nga anaway, di nakatipain. Enteng. Kahit ko tagpakawan kay ni Buding. Buding. Nadapay kiting nabanbanwar kang siyak nga asawa ni Enteng. Nga na kayo nga pusa nga jak kay kayat kahit nakarig na. Sikat inang isalakan ni ti asawak. Awan ko man ti asawak no sa mo insalakan ni Suna kay nagkariak keng ka. Saan ko nga kagurgura di kiti kakabsad mo. Ipatag ko ida na kasapu ko. Namnamam na itabuding. Nagpatnag manong nemi ng mensayag mi ni Buding. Inyaramidak manong nemi ti lungon na sa mi intabo ni ti kabigatan na manong nemi iti uneg ti solar mi. Nga da krus na manong. Naladingit manong nemi ti panakapukaw ko ken panakapukaw mi kini Buding. No kasano ti panagsangit ko idi tawan ni Muning. Maspay nga nakarkaro ti panagladingit ko. Idi ta mapukaw mi ni Buding. Yung dahil naman ti pagsayatan na manong nemi ta nagbalinin nga na siya ti asawak karigiti pusa mi. Sa nga pulo ket duwa nga nabati nga pusa mi. Iso pa yan manong nemi iti agkalikago mga magpakan ka nakwada. Ken, umayda pa yan makikaedda ka na kang adda kod sunda manong nemi kamimatan ita di pungan ken nadamatan na ulas da. Kaya nag-aabay piman, dagiti sa nga pulo ket duwa sa nga dusena nga kakabsat dedi Buding, nga anak dedi Muning. Ngemidi, tanatataingan damutten manun nemi ininot da nga naksay. Aging ka nakapataod kamit malang manin iti babae, nga iso ita iti kaduami. Ni Cynthia, tinagan na kanadadua akakabsat na. Iti agdama manun nemi. Nagbalinin nga na siya ti asawak ka dagiti pusa. Saan kami nga inulit pa iti nagtaraken ti aso, pusa latan manong. Ngayon bilang mga anak kinapuko. Natayangan kami nga gasawa manong. Ngayon naragsak kami. Tawari awan anak mi. Nagbalimot nga napatag kada kami dagiti pusa. Dito nga ron ti pagkasalita, kitagyaman naklaw na iti anos mo nga nang ibasa, agyaman nakmet kaniyak, kumpadre amante pagaragan tina ananos na nga nang isurat, nga inak nang isalay-sayan kan kuana. Sabi ko man, na kay bati akmat iti adal, liliwakin pagsarmingan ti biag. Tuwing nga dagyaman nga gayem mo,
Enteng iti Badok Ilocos Norte, iti panangisurat ni Amante Pagaragan, iti Mabusag Badok Ilocos Norte. Thank you kang Enteng, thank you mit kang kakumadre Amante, thank you ka nagiti naruway, nagbuya ka nagdengeg.